August ni somthum top na hun thleng dai eng vana tangin oin heti hian zegro tun nuwa chuan mithi lalpa thi te chu an enga tholang tlaravin ani an thorim na chu an chol san tong an thil ti te chuan aron zui ve don sia ati ka hria tupon bung som pali chang som pathum he tom na hunami te hne na hian eng tam tak pek anita a kanun na hi zu an zel don emo don lo emo po ni se ka thu zia te hian thu a soi zui zelanga hun om chung chu na a thok zui zelang ka thu zia te chu office file a von that ani a lodam zel talo po ni ila lalpan heng thu min pek te hian nun na nein mi te hne na thu soi zelang ma se tharui chu kalaneya thil tangkai tam tak kalati zel ka be sei lalpa local le thlengin kadam po ani thei ma se kadam then lo takin ka chungchang hetianga soi hi ani karing tun nuwa chuan mithi lalpa athi te chu an enga tholang tharavin ani an thorim te chu an chol san to ang an thil ti te chuan aron zui velon sia ti in a hmanga ina min hriat tirna awang le ni tina a hruaina le enkol na awangin pathian chunga lom thu ka sei ani thu ziakin ka man hel thei hle thina jing tak atanga zan thlengin ka ma lalpan min mu tir chungchang chu ka ziak ngar ngara ka na ka thupui chu lalpa nia mite an din thein tura puat sai hi ani Krista thu tiam chu a chianga hun arei to don lo thoka ngai ven chungin lalpa I solo kal le na chu kan hak turani ding het ti che drol lo lalpa na a in mang reng ni tura ko kan ni kan be se na zong zong te hi Krista a lungphum neivek anni khovel ma a aron in puan chu zel la hian kan mi te hian hun kalta te tun hun le na kin thlir na hi an nei thinem le an hne na volong na thu cha pek te hi an ngai ven tha to kem kan nun te hi thlit phim le ti thiang hlim van nun an na tar lang tu ani na tur hi tun lai kan thil ve ro pui ber ani em beram no thishana suk fai ati warte zinga telve tur chuan hi kan nun tong ani ngei tur ani Krista felna kan in thuam ngai a ming chu kan chala te hian zia ani tur ani